It's a very good morning, and a warm welcome in this act of worship in a form of a morning prayer. Siyanemukela abangcwele, sinemukela etindzaweni tonke lapho uNkulunkulu anibeke khona ngekwehlelo lwakhe lolu divine. Sisangena ke kulelanga lalamuhla, singena elangeni lelihle kakhulu, lilanga lelisipho lenkulunkulu asiphe lona kude lobhadala ema-units alelanga ukuthi likhanyise namuhla, kude nalobhadala lelanga ukuthi namuhla libe khona. But it's just a precious gift. Yonke into yasemhlabeni kubitathi uhlukane nelutho ukuze ukuthi ube nayo, kodwa kwaNkulunkulu kude lowehlukana nabo. It's just the gift that we need to appreciate. Let us pray. Baba lolungile, sisondela kuwe ekuseni, siyabonga, siyadumisa, siyababada lomusa lomkhulu kangaka Nkosi losendele wona, kuthi nje sivuke Nkosi ngalilanga nali, sime phambi kwakho ngalendlela, sitobonga, sitobabada, sitokusho Nkosi ukuthi umkhulu uyesabeka, wembethe bukhosi, wembethe mandla njengengubo. uNkulunkulu wethu lona amandla onke, siyathandaza ke Nkosi namhlanje nekuseni siya-introducewa uNkulunkulu wethu lona amandla onke nakulolu thando lwakho babe wethu. Sisangena ke langa lanamhlanje konke Nkosi lokwentile, it is out of love, not out of anything of our own works, but Lord, out of love. Lelithi telivlakho Nkosi luthando lusibekela tono letinenge, lwandlula livlakho lathi luthando lusibopho sekuthula. My God and my Father, lendlula livlakho lathi luthando uNkulunkulu lukupheleliswa noma lukuqaliseka kwemthetho babe, noma ngabe babe uthi lona amandla onke singathi siba nekuthula, kuthula nakude luthando kusala kungakabopheki kunyamalale, simangale thi kuthula kushonephi, kuthula babe lokungibona kwendlula kuqonda konke kuvela ngoluthando lwakho. Siyakuthandazela namuhla ukuthi Nkosi Jesu lesibopho Nkosi, sibophe imindeni, sibophe ama-relationships, sibophe yonke into babe wethu, wathi luyasibekela, luyakhava, luyangamela tono letinenge babe wethu lolungile. Siyathandaza Nkosi ekuseni ukuthi nanoma ngabe ngikuphi Nkosi la si-ofendana khona, luthando lwakho Nkosi aluthi thalakaka egameni likaJesu Kristu eNazarethe. Siyathandaza babe ekuseni kwethu Nkosi imithetho leyakhiwako babe, ushito Nkosi wathi without love that law is a criminal law, my God and my Father. Ngoba Nkosi uqwaliseka kwawo, kwawo lo mthetho usebenze usekuthenini awube neluthando babe, awube nalo luthando lwakho uNkulunkulu wethu lona amandla onke lolukuqwaliseka kwawo lo mthetho. Thatha ke babe ludumo lwakho ekuseni nakule ndzawo. Siyathi uNkulunkulu wethu lona amandla onke ukuthi tikhona tinenge futhi tindvo letihambe tiluhle loluthando lwakho Nkosi etimpilweni tethu, kodwa namhlanje nekuseni siyathandaza Nkosi ukuthi siqwalise uNkulunkulu wethu ngalo egameni elihle leNkosi yethu lenguJesu Kristu manje naphakathi. Amen. Let us call to mind and confess our sins. uNkulunkulu somandla, baba wethu losezulwini, siyatithoba, siyavuma ukuthi sonile kuwe, uliqala lethu, sonile ngekuqabanga nangekukhuluma nangekwenda nangekungakwenti lebekufanele sikwente, ngenxa yendothane yakho Kristu iNkosi yethu. Sithethelele konke lesekwencile, usele sikukhonde ekhamba lokusha kude ligama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu somandla, sawukele sithelele telo tethu, usigcine ekulungeni lokunini nanini ngaJesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Ezindawo kuthatha lethuba ke bazalwane, singene noma sitinikele etifundweni letimiselwe lelanga lalamuhla. Ufuna sihlale njalo ngokufuna iposition bangcwele la sikhona khona, kuze kuthi into titawucishe tithathe a certain anchor. My God and my Father, selokhu siyadama siyakholwa kutawulunga. Yes,
cishe ngathi sekubangconywana. Sitawuqala ke bangcwele ngekufunza emahubo lamiselwe lenkonzo yanamhlanje na ekseni lokungemahubo 39 siqala kufunda kuverse 1 kuya ekugcineni Psalm 39 from verse 1. Ngaqabanga ngathi ngiyawunakekela indlela tami kude ngingoni ngelulwimi lwami. Umlomo wami ngiyawufaka sifonyo ingqi nangisembi kwalomubi. Ngaba simungulu ngabinza ngangede ngasho lutho nangalokuhle. Inhlungu dadla inhliziyo yami yavutha yashisa ngekhathi kwami. Ngisaqabanga ngizindla ngaloko kwaphembeka umlilo kimi. Ngathi made ngakhuluma ngathi simakatha ngatise sigcino sami. Ungatise nebungako bekuphila kwami. Ngono ngathi uthi ngiyendlula lapha emhlabeni. Imihla yami ingangempama yesandla. Kuphila kwami kubukeka kulide kuwe. Impela kuphila kwemuntu kunjengenkungu. Oh my God. Impela kuphila kwemuntu kunjengesithuthi. Jesus. Utihlupha ngelide nje. Uqongelela ingcebo akabati nalabo labadawidla. Manje ke Nkosi ngisalinzelele lithemba lami likuwe. Ngikhulule tonke tiphambuko tami. Ungavumi ngibe inhlekisa yetilima. Ngiyawuvala umlomo wami ngingasho lutho ngobe kunguwe lo ngente ngahlupheka. Susakimi imivimba yakho lobuhlungu. Sengifile tithubule tekushaywa ngakho. Nawe khuta umuntu umjezisa ngenxa yebona kwakhe. Umhlikite njengendvangu lenhle kakhulu nayidliwa ngumvunya. Impela kuphila kwemuntu kunjengenkungu. Hawu simakatha lalela umkhuleko wami. Ubeke indlebe yakho ekunxuseni kwami. Ungathi tibi tinyembeti tekukhala kwami. Ngobe mine ngingumfokati lokhosele kuwe. Ngisihambi njengabokhokho bami bonke. Ngiyekele ungabe uloku ungigolotele ngobe ngifuna uphindze ngijabule. Ngingakahambi lapha emhlabeni akuthunyiswe uyise nenfotsana namalo ingcwele njengoba bekunjalo ekuqaleni senjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sitawulalela sifundo sekuqala lesiphuma eTestamenteni elidala sibhaliwe encwadini yaZakhariya prophet chapter 1 verse 7 to 17. Ngelilanga lemashumi lamabili nakune enyangeni yelishumi nakunye lengu Shebhati emnyakeni wesibili wekubusa kwaDarius. Livi lasimakathe lefika kumprofeti Zakhariya umsa wa Berekiya umsa wa Ido. Kwathi ebusuku ngaba nembono. Kwathi embi kwami ngabona indvodza leyayigibele lihashi lelibovu.
yayime emkhathini wetihlahla temibovana emfudlaneni. Emva kwayo bekunemahhashi labovu nalabe bubenze nalamhlophe. Ngabuda ngathi, Nkosi yami, bayini lapha? Bekunengelosi lebeyikhuluma nami. Yaphendula yathi, ngitakubonisa ukuthi bayini. Wase kuthi le ndoda leyayime emkhathini wetihlahla tembovana yachaza yathi, bangulabo lababethunywa nguSimakade ukuthi baye emhlabeni wonke. Babika engelosini yaSimakade leyayime emkhathini wemibovane bathi, sesihambe emhlabeni wonke. Sakhanza ukuthi umhlaba wonke uphumlile futhi unekuthula. Ingelosi yaSimakade yathi, Simakade somandla, uyawuze kube ngunini Solomane sawusakho usigodlele iJerusalema nemadolobha akaJuda. Lo wawuwathukuthelele kule minyaka lengemashumi 7. Ngakho Simakade wakhuluma emavi lamnanzi ekuthuthuta kule ngelosi leyayikhuluma nami. Le ngelosi leyayikhuluma nami yathi, memetela lelivi uthi, naku lokushiwo nguSimakade lo nguSomandla uthi, nginentshisekelo lenkulu ngeJerusalema neSiyoni. Bengingakathukutheli kangaka, kodwa tive letitibona ukuthi tiphephile setengete kule nhlekelele. Tangithukuthelisa kakhulu. Ngakho-ke naku lokushiwo nguSimakade uthi, ngiyawubuyela ngezihawu eJerusalema. Kulapho kuyakwakhiwa khona kabusha indlu yami. Inzambo yekukala iyawukwelulelwa etikwe Jerusalema, yakhiwe kabusha, usho Simakade lo nguSomandla. Beka memetele uthi, naku lokushiwo nguSimakade lo nguSomandla uthi, emadolobha ami ayawuphindze aphuphume ngemnotho. Simakade aphindze ayithuthuthe iSiyoni, akhethe iJerusalema. Siphela lapha sifundo sekuqala. Sifundo sesibili siphuma eTestamenteni Elisha, sibhaliwe encwadini yesempulo sahluko sesithathu, sicala khona verse 7 kuya verse 13. Revelations chapter 3 from verse 7 to 13. Excuse me. Bhalela ingelosi yelibandla lasePhiladelphia uthi, nali livi leliphuma kuye longcwele, loliqiniso, lonesikhiya saDavide, lovula kungavali muntu, avale kungavuli muntu. Uthi, ngiyayati imisebenzi yakho. Lalela la, ngikuvulele umnyango kude namunye longawuvala. Ngiyati ukuthi unemandla lamancane, kanti livi lami uliqinile, lelibito lami awuzange uliphike. Lalela la,
labo labalisinagoge laSathane labathi bangemaJuda babe bangesiwo baqala emanga ngitawubenda bete bakhothame etinyaweni takho baze babone ukuthi wena ngikuthandzile njengobe uligcinile livi lami lekuqinisela ngekubeketela ngitawugcina ngesikhathi sekulingwa lesitawufika emhlabeni wonke sitewulinga bonke labo labahlala emhlabeni ngiyeda masinyane bambisisa lokho lonabo kuze kubethe umuntu lokwemuka umqhele wakho lo nqobako ngiyawumenta insika ethempelini laNkulunkulu wami angeke aphume kulo ngiyawubhala kuye libito laNkulunkulu wami ngibhale nelibito lemuntu waNkulunkulu wami iJerusalema lensha leyehla iphuma ezulwini kuNkulunkulu wami nelibito lami lelisha ngilibhale kuye lo nendlebe akeve lokho lokushiwo ngumoya emabandleni asithandaze maye Nkulunkulu buhle bakho buyasimangalisa kusithandza kwakho kusinakekela kwakho kusiqabangela kwakho Nkulunkulu kungethulu kwethinto tonke babe siyabonga lokuthi Davide ukhuluma emagama latshengisa ufisha bempilo emhlabeni kwekuthi kuphila kwemuntu kunjengengungu kuphila kwemuntu kunjengesithunti babe nakuphuma langa lishisa inkungu iyanyamalala naku lilanga lingena emafini linyamalala sithunti siyanyamalala Ngosi uthi Davide ngakhuluma la nekhathi bami ngathi ngitawufaka sibona emlonyeni wami yingqi nje nangisembe kwalomubi ngingede ngasho lutho kodwa noma ngithulile ngiva tinkulumo lebetibekwa ngiqalelwa imanga angizange ngisho lutho uthi ngekhathi kwami kwaphambeka umlilo wavutha Nkosi uthula awusiyo into lelula ngoba sithula Nkosi hayi ngoba uhlelo lokukhulunywa ngathi kungako kulesi isikhathi ngithi asengibekabeka uthi Davide ngishona ngalokuhle ngathi ngitawuthula ngingede ngasho lutho uthi kuphila emhlabeni ulide siqokelela ingcebo asibathi nalamadawihla babe siyayalwa evini lakho namhlanje neseni uthi lo mprofeti Zakaraya ngabona ngaba nembono ebusuku oh my God and my Father uyabeka umnyaka nenyanga ngegama lika Jesu kwekuthi lokhu kwenteka ngamuphi umnyaka ngaliphi ilanga uyakubhala phansi uthi kuloko ngabona lebekagibelele hashi angaphansi kwetihlahla tembovana ngasemfudlaneni kwase bakhona nalamanye mahashi labubenze labofu nalanjani nalamhlophe athunyelwe emhlabeni wonke kwatholakala ukuthi umhlaba unekuthula bantu bathakhele kuthula kwabo yebo bahleli kahle banema-security banabo-medical aid banekudla oh Nkulunkulu lithi livi lakho ngase ngiyabuta ukuthi kanti kazi iJerusalema iyawubonelelwa nini ngoba yoniwe wathi simakathe ngithukuthele lo bengithukuthele ukuthi ukutshela kwami sekukhulu kakhulu kuthi laba labona abantu bami bahleli ngekuthula bathakhele kuthula lokufake batakhele kuthula lokufalse batakhele kuthula lokungasi real ngiyeda masinyane
into otshengisa ukuthi tonke tivikelo temuntu latakhela tona emhlabeni tilide lelide. Nkosi Jesu, siyabonga namhlanje nayiseni Nkosi kwekuthi wena unkosi uthula sibili kwebantu bakho. Noma Nkosi bangabonakala abantu abahluphekako, noma Nkosi bangabonakala abantu abakhalako, noma Nkosi bangabonakala bangabathelelekile emhlabeni, kodwa wena Nkosi uyindzawo yokuthula kwebantu bakho. Ukuthula Nkosi timo temhlaba tivutha tibashisa, kodwa ngaphakathi babe nokuthula lokuphuphumako lokuvela kuwe Kristu. Thatha Nkosi ludumo namhlanje nankosi ekuseni siyathanaza kulendzawo babe wende Nkosi thula kube khona ngaphakathi in the prison cells, wende kube khona Nkosi emibhedeni yasesibhedlela, wende Nkosi kube khona ngisho nanaba Nkosi abangena etindhumbeni bathi ukuthi kuthula kunguNkulunkulu akusiyo yonke lento lena labakuyo manje, kodwa kuthula kunguNkulunkulu. Kule nyanga yaDisemba Nkosi la khona labanengi Nkosi injabulo Nkosi iqeda kuthula, ngoba imali Nkosi iyahlaphathiseka, budlelwane Nkosi bulimale. Babe siyaqela ukuthi ube uthula, bekuthula Nkosi emindenini, ubekuthula Nkosi kuzo tonke timo bantu bakho laba introduce wakito sitha. We pray for this surpassing peace of God. Kwekuthi Nkosi kube sekhathi kwabantu bakho, ludumo nemandla lenkosi kungokwakho tithathele kona manje Nkosi. In Jesus' name, Father, we pray. Amen and amen. Siyabonga kakhulu bangcwele kulomzuzu sesilifundile livi sathanaza. Sitawuke sithi ujika emakethe kafishane, emva kwalokho sibuye sitawuthi nje kulihlatihlatiya kafishane livi laNkulunkulu lapha encwadini yesambulo asesike sijike emakethe siyabuya. Amen and amen. Praise be to God. Praise be to God.